Genah ring Jalan Antasura dan Pasar Utara, wenten pura luhur catur Kanda Patsari. Sane ketarkayang sampun wenten duk abad kaping pitulas, sane keempon oleh keluarga jero mangku pura duke nguni kantos sampun solas undag. Pura puniki meduwe keunikan ring struktur, mawinan arang kepanggih ring pelinggih lianan, sekadi pura luhur catur Kanda Patsari, pura inucap meduwe pola pengider-ider dewa tenawasange, sani nyinayang pura inucap rumasuk kayangan jagat, antuk jimbar tigang da seare, pura luhur catur Kanda Patsari, wanta meduwe utama mandala, utawi eka buana, pina kegenah pengubaktian sane utama, raris ngeranjing ring wewidangan pura, pemedek pacang sangre oleh kewentanan sesunan pelinggih, saking sisi kelot tetamanan Betara Brahma, sisi kau Betara Mahadewa, sisi kaje Betara Wisnu, tur sisi kangin Betara Iswara, raris ring tengah wenten pelinggih utama Betara Siwa, Betara Wisnu pengurip-urip Betara Iswara, Betara Brahma, Betara Ludra, Betara Mahadewa, Betara Sangkara, Betara Sambu miwa Betara Maheswara, soang-soang antuk simbol Meru tumpang sanima bina-binayan, tios meduwe arsitektur sanelui, pura inucap talar kepercaya oleh kramane sering pisan manggil lipi poleng, naga, macan, bawi, miwah kereta mas sani kepercaya, pina ke Cina susunan sani melinggiring pura. Pura inucap talar kepercaya genah nunas pertisan tanah oleh kramane. Tara Brahma wenten, Tara Mahadewa wenten, Maheswara wenten, Wisnu wenten. Nek aler Tara Wisnu, ane kangen Tara Maheswara, ane kelot Tara Brahma, ane kauh Mahadewa. Penyawa ring pesakeh wenten, golawah wenten, pedangenten uluwatu wenten, batu karu wenten. Nek aja kauh batu karu. Pura luhur catur Kanda Patsari meduwe tiga galah puja wali utama, inggih punika perantenan catur ring anggara kase kepertama wusan nyepi dalam kadase telaga lan catur tetamanan saha purnama jiesta pelinggih Betara Siwa, nanging kewentanan pura inucap nenten dahat kepertenen becik, umat penyungsung taler sayan ngidikang, rawai mangkin pura luhur catur Kanda Patsari tios keangin genah pengubaktian taler Cina spiritual umat Hindu Bali, sane kuku antuk ngemit tetamian leluhur, ring kewentanan kepuruan miwa spiritualnya nih, pura puniki patut kaurati becik oleh krama miwa pemerintah Mang Danis Tata Lestari pina ke pusaka suci pengrajak buana, Hendra, Bali TV.